ngabingelela kumagumbi wonke amane womhlaba uMathebeleni Broadcasting Corporation igama ngithulana kwaNkala. Namhlanje silethulela uhlelo osoluhluphe umphakathi ikakhulu esigabeni saseGwanda South. Sine panel sinobaba uNare, sinobaba uSebata, sinobaba uNcube, kodwa ke uvodloza ingathi inetwork samhlupha, kodwa ke siyethemba ukuthi uzongena. Bakwethu angize kuwe baba Nare, ngicela ubingelela abantu. Ngiyabingelela abalaleli nabahlali baseGwanda South. Siyabonga kakhulu baba Nare. Baba Sebata ungabingelela. Ngiyalibingelela lonke balimi beGwanda bonke beGwanda. Siyabonga kakhulu. Baba Ncube. Ngiyalibingelela lonke abantu baseGwanda amathebeleli South. Siyabonga kakhulu. Bakwethu ngicela abazobe nganikezwa ithuba lokukhuluma sihlale sikumute ngoba singanthwa siyinani eliphezulu, so kuyabe ufuna ukuthi sihlale sikumute. Uma ufuna ukukhuluma uphakamise isandla bese ngiyakuqamba. Ngizoqala ke ngicele ubaba uNare ngoba ngesikhathi ngixoxisana nobaba uvodloza ayiwushilo ukuthi izakhamizi zaseGwanda South kusiya ngapha ubomlamba phele ngapha ingathi zibhekene nodaba olunzima kakhulu olokuntshontshwa kwezinkomo. Ngithi izifuyo maybe ngingathi inkomo nje kuphela ngoba nezinye izifuyo nazo ziyantshontshwa. So baba Nare, uma ungatshela ukuthi kanti uhamba kanjani eGwanda. Okay baba, mina ngeke ngithi ngiyazi ukuthi ukuhamba kanjani. Nami ngizodinga impendulo. Nawe uzodinga impendulo. Ukuthi kanti kwenza yini ukuthi izifuyo zethu zihamba zingabi lo mzila njalo zihamba kanjani izifuyo ngoba emgaqweni nakugcwele amapholisa wonke indawo. Mina uma ngaqhamuka ngithwele abantu ababili nje ngemota nje ngiba senkingeni, kodwa itruck lidlula lenkomo ongakwazi inamba yazo zingaki, kubangelwa yini khona lokho? Hayi ngiyakuzwa ba uthi nawe udinga impendulo ngoba udaba lolu luyaxaka ukuthi itruck mayingadlula nezinkomo amapholisa egcwele indawana yonke nje, kodwa ke imani idlule nje kusuke kube isimanga lokho. Ngingazi baba Sebata kukhona ngabe ufuna ukusho ba embuzweni ofanayo. Ngaphawula kanye ngikholwa ubuye kuwe inetwork yakho uma ungakhipha ilokhuzeni ivideo maybe usalule lokhuzeni kuphela ngoba hayi ayisalungisa baba Sebata. Ngize kuNcube ngizwe ukuthi yena uthi kuhamba kanjani baba Ncube. Baba uNkala. Lithi kuhamba kanjani ngalolu daba olunzima eseluzwayo. Baba uNkala, into yokuqala endaweni yakithi ngathi sifikelwe angazi ukubana kufika idimoni bani. And lelo dimoni asazi ukubana liyokhishwa ngubani ngoba siyalahlekelwa, kulondwe akutholakali lutho, abantu bayalinyazwa befela izifuyo zabo, amasela ayabanjwa, ayaziwa, ayaphuma ejele. So kutsho ukuthi into esiyibonayo esigabeni sethu hayi ngiyezwa inkinga esinayo lapha inetwork
abantu bonke ingathi network yabahlupha kodwa noma kunjalo asixoxeni bakwethu sonke ngoba kungatholakala ukuthi abanye abangeneleyo maybe network zabo zingcono asixoxeni bakwethu ikakhulu masibheka ukuthi kade okuyibo abantwana lezi ngoba okufuna ukuphendula ngoba ngicela abantu engakabaniki ithuba lokukhuluma besifake ku-mute. Manje ke ukhona ophakamisa isandla i-iPhone igama aliveli. Ngicela ukhulume uzisho negama. Angazi kumbe ngiyazwakala mntaka baba. Uyezwakala kakhulu. Yebo Jahel Dala, manje ngizama ukufaka ikamera lapha ngazi ukubuza vela kumbe kuzenzakalani. Into zabelungu zingane ziyangiphica kancane. Hayi ungakhali. Itofa ya khuluma sizwe. Nanzo ke. Mina igama ngisengezwe mphuma esigabeni semana malaphana eBheko. Inkinga esibhekane nazo zibhekwe ngumhlaba wonke kodwa ke angazi njengoba sihlangana sinje ukuthi bakhona yini abangasinikeza impendulo ezithize ezibhekane lohlupho esilubhekileyo esigabeni sakithi seGwanda ngoba mbona ngazani mina vele noma nje abantu sala sikhuluma nje kuma group sikhuluma nje kodwa ndawonye ngoba eqinisweni ukuthi noma kungaze sibe labo abantu abayenza yonke imimonakalo eyenzakalayo esigabeni ekugcineni sibuya sihlangane labo futhi sebezihambela kwenziwa amaqhinga bani angabe khona ukuthi lezi zinto zibe khona zenzakale sizame ukuthi sisebenze labomthetho ama solutions atholakale. Hayi ngiyakuzwa baba maybe before sifike kuma solutions abantu abalaleli beMathele Broadcasting Corporation ngiyathemba ukuthi bengafisa ukuthi beluqondisise udaba ukuthi kathi vele yini okwenzakalayo kuqalise nini ngobani okuyibo ababandakanya kulokho abayenza lento enje. So uma ungaqala kulokho ba lapho ngibona ngani kucacile kakhulu ngibona ngani ukhona omnye umkhulumelo okwakhuluma phambilini wathi udlula kuma road block ethwele abantu ababili abelenkinga imota idlula ithwele izinkomo kungabi indaba zalutho. So wonke nje inkinga esinazo ngibona ngani sizibhekisa uhulumende nguyosilahlayo ngoba noma abantu bangaze basebenze kanjani bayenze noma yini bathatha abantu baye bafake emapholiseni amapholisa abayekela. So yini enye abantu abangayenza ukuze izinto zibahambele. All right ngoba eqinisweni ama solution abangeke sizenzela ngithi sithembe uhulumende lomthetho labaphathi bomthetho ukuthi basilandelele basikhokhelele kulokho esikwenzayo. Abaphathi bomthetho babuye bathi sicela ukusebenza lezakhamizi ukuthi sisolve ama problems abhekane lezakhamizi. Izakhamizi zenze ezikwanisa ukuthi ziyakwenelisa kodwa lapho kumele ngabantu bagwetshwa khona kube kungasasebenzi. So ngaleyo ndlela kusuka kubenzima kuzakhamizi zonke ukuthi zizokwenza zikuthini siqhubekela phambili sisiya ngapi ngoba le akusiyonto eqale izolo kumbe eqale nini. Into yakudala la kudala izinto zithabalala eGwanda ziyadliwa inkomo zabantu ziyadliwa imbuzi zabantu ayanyamalala amadonka abantu wonke nje sikhuluma siseze nje bayakhala abantu. Kwenzakala kanjani ukuthi kube labantu ukuthi abahamba bengenela abantu ezindlini bebathayile ukuthi wena uthe kungabi khona ngisho lo yedwa ukuthiwa ubotshwe ngamapholisa noma ngabantu bangazi bamqambe ukuthi nango kusasa kubuya kuchaye wena. So uhulumende usincedisa kanjani entweni ezinjalo? Okay hayi asibonge usuyendlalile kahle ke manje. Angize kubaba uSibanda uBhesi ngizwe ukuthi yena usika liphela ijikana. Ungakhuluma ba? Hayi siyabonga ngithanda ukubonga kakhulu mina igama lami
Victor Sibanda uvodloza ngizalwa ku-Ward 17 uGohole village anda uMarupi induna yami ngithanda ukubingelela kakhulu abalaleli bonke uhlupho esinalo lapha sitsha njengamphakathi silohlupho lokuntshontshelwa izifuyo okuyinto eqala kudala kakhulu sezihambile izifuyo ngobuningi sibe le problem enkulu kakhulu yokuthi phezu kwakho konke lokhu okwenzakalayo uhulumende akulanto ayenzayo sizithola sisenkingeni enkulu kakhulu ukuthi kokana ngumphatho sizame ukulandela amasela lawa angabe ehlupha sizithola ukuthi siyathola ukuhlaselwa ngamasela singahlaselwa ngamasela thina sizame ukuzivikela sibisele sizidifende amapholisa azovela gijime masinyane ezohlasela abantu engasathathi umsebenzi wokulamula kodwa agcine esesima lohlangothi olurongo okuyilo esilwa nalo konke lokhu ngikhulunyiswa ngezinto engingazitsho ngiziveze ekabanzi ukuthi amapholisa alobudlelwano obukhulu lamasela ukudlula umphakathi sike sabamba amanye amajaha enyangeni ezithize ezidlulileyo unfortunately out of 15 abantu ababanjiweyo bonke bakhuluma ilizwi elifanayo ukuthi thina si-protected silamapholisa esisebenza nawo bawakhuluma la ngamagama batsho nokuthi sisebenzisa ama-military state vehicles ukuthwala lezi impahla sizisa lapho esizisa khona so kunzima kakhulu ukuthi sinqobe kodwa sisicela ukuthi umphakathi ubambane kuqala izinduna ziqoqe abantu kuhlalwe phansi kuye kulungiswe indaba leyi ngoba imethod esiyisebenzisayo iyasiyehlula isisiyehlulile ngoba umuntu liyambamba limhambise emapholiseni lizambona kusesekuseni mayevuka esekhona emzini wenu esehlukumeza futhi ngenye indlela ephindiweyo hayi kwezwakala Vodloza kwezwakala kakhulu ngizobuya ngibuye kuwe futhi baba Vodloza kodwa ke ngicela ukuqala ngize ku Ronald Ronald ungangena ba Ronald uphakamisa isandla ngicela ungene ungakhuluma kodwa ukumute right now so ma ukhuluma ungeke uzizwakala hayi usho ukuthi yebo baba kunjani khuluma ba kunjani baba siyaphila injani impilo hayi siyaphila mina ngibuya eManama khona lapho koVodloza inkinga enkulu kakhulu ngabantu abaziwayo nangesigaba esaziwayo akuthiwa iShanyawukwe abantu kwi-head office yakhona okuthula nabo umthophini labo bantu labo bayaripota babantu babuye bayekele asikwazi ukuthi ngasizathu sini iShanyawukwe ayingenwa namaphoyisa ake agijimisa khona nabantu abanye banengozi ezinzima kakhulu but uhulumende kumbe amaphoyisa kayenzi lutho so sixakekile impela siphelile asisakwazi iy'fuyo zethu ziphelela khona laphana so ngani lamasela ayenza izinto zabo officially njengoba uVodloza esitsho nje ukuthi impela bayaqamba amaphoyisa abadala umthophini uye wabaleka wafunwa eyi-wanted elinye elinzima kabi kodwa uthe sebuyile akazange akhwethwe azange asizwe lutho uyazihambela uphandle njengoba sikhuluma kanje ngiyabonga hayi angike ngizwe kahle ukuthi abantu elithi ngamasela aziwayo ngabantu abazelwe esigabeni khona lapho noma ngabantu bokuza besuka kwezinye izigaba ngicela ukuphendula ngakuphendula lapho yebo Not now.
uma ungumuntu waseGwanda South umakhalima ungabe uyamanga kwakulisela elalidumile kakhulu loba wagwetshwa isikhathi eside ukuthi ahlale ejele. Indawo yakomakhalima iyona la kuzalwa khona amasela, ayisibo bantu bokuzifikela ngabantu abazalwa kuleyo ndawo abathi iZiyakhala. Naye lo khuluma ngaye umuntu waseZiyakhala. Engichaza ukuthi ngabantu abazale leyo ndawo inogo area inkomo nezifuyo zakho zangena lapha angeke uphendule uhlangane nayo behambile. All right. Hayi so ngabantu besigaba amapholisa. Alright, I think maybe before ngiqhubekele komunye umbuzo angize kuncube uCosmo uphakamisa isandla. Yebo kana. Yebo baba. Yeah, ngakhuluma. Right, yeah, mina ngulujika ngisencube ngulujika. Usebenzisa ifoni kancube. Ngingene nguyongenisileyo uvodloza nguyongifakileyo lapho. Lujika. Okay. Ngulujika ngiphuma eBethel eGuyu. Mina ngine personal experience yami engifuna ukuthi ngibeke nami ukuthi nibone nje ukuthi into le ihambe isimbi kangakanani. Mina ngingumuntu osevala isibaya manje angisenayo inkomo ngisho neyodwa. Sengitshontshelwe inkomo on 3 occasions. Watshontswa 8 zinamathole. Zachiya amathole asale sifa zahamba. Right, zahluma after 3-4 years. Ngatshontshelwa 15. Zahamba. Zahluma 2-3 weeks ago. Was it 2-3 weeks ago? Ngitshontshelwe the last 11 ekade zisele. They are gone. Ezazihambe kuqala. 3 managed to escape. Yeah. 3 managed to escape ezazihambe namathole. Zabuya zinomfiso okuzilungisela. Uvala owami lo. Ngahamba eGuyu ngayebiza amapholisa babuya bazibona bazithatha amapikitsha. Ngathi mina madoda ngicela ukuthi siye lapha ngoba sengizwile information ithi yona umchiso lo efake lo ngokavusa mthophile bathi awuthi siucheke kobulawa siucheke eHarare ibhaliwe phansi bathi awubhalwa ngaphansi njengoba ungabhalwa ngaphansi lo mchiso ndoda angeke sikwazi ukuthi ngomuntu simnike uzofika uphike ngoba ngokuzenzela bathi hayi cha kulungile kodwa ke asiphatheni ke siye khona kovusa mthophini siyobona ukuthi azikho yini ezinye ezifakwe lo mchiso lo. Ezifakwe umchiso lo ezami ezikhona khona ngale. Bathi andoda uvusa mthophini uyahlula. Bathi hawu madoda. Ingabantu bomthetho lichaza ukuthi ngoba ngithi asambeni nje ngiyesaba mina ngihambe ngedwa ngoba kuyabulawa abantu imali. Hayi sizolungisa ndoda akasina mota. Ngalungisa imota ngathi imota nansi. Hayi it is apply salindi permission city. Lo ukuthi abantu siyabasebenza ngiyaba ngihambile kodwa kumele ngiphenduke emsebenzini. Amalanga amazi anela ngaphenduka emsebenzini. Kwaba yikuphela lo. Njengoba i3 le yayibalekile kweza umuntu ezidinga lezo nkomo ezami ezibalekileyo khona ngale ethi silahlekelwe izinkomo zethu ezidescribe bambona abantu mina kangisambona angasekho kodwa wathi ayuzwakele itolo bekhona eBethel lapha ethi uthi inkomo zakhe ezilahlekileyo angitshontshele zibaleke abuye azilandele i-confidence leyo ukuzithemba lokho kungitshela something. Ngoba ngisuka eBethel nje iBethel indawo ephaswe ngama villages. Uyabo? Akukho lapho ongaphuma khona eBethel ungafiki dlulanga kwenye indawo. Ungaphuma ngapha uya eBandani, ngapha kwe e13, ngale kusefumukwe, ngale kuse27, ngale kusevuma kusemanama right round kunezakhamizi. Uzohamba udinga awungeke uzwe noyedwa ozokutshela ukuthi inkomo zakho sizibone zidlula la. Kathi kwenziwa yini?
inkomo ezingu-15 akuyona inaliti le welethebethebeni esidingayo sidinga inkomo ezingu-15 angithi lokho kungitshengisa ukuthi akulona isela eli-ordinary elilodwa leli hayi there is some power behind, there is a big head hand engemuva kwalaba bantu njengoba uzwile isikhulumo esikhulumileyo sithi sona inkomo uyadlula isidlula ngaphi ku-road block inkomo mina ngike ngadlula laphana e-road block yeswitch angithwele imbuzi yami ngiqeda ukuyihlaba ekhaya kwathiwa uyitshontshile bangimisa ngahlala 2 hours ukuthi ngiprove ukuthi ngeyami kade zami inkomo zidlula njani ezingu-15 mina ngimiselwe imbuzi yami lapha inkomo zidlula njani ziya ngaphi zihamba njani and ziya ngaphi lezi nkomo where are they going singazake sizwe nangelilodilanga 1 ukuthi hayi amapholisa iwavele uvele izakhamizi kuphela sesizwe lokhu ngapha sesizwe akungabi namapholisa ayodwa athi sivelile sesithole ezeGwanda nazi njani hayi asibonge Lujika asibonge kakhulu uyayichaza indaba yakho yezwakala ukuthi indaba elukhuni kakhulu and kunesandla esinomoya okuzwakala ukuthi sisebenzisana namasela manje ke mangibuza ukuthi uma abantu bephenyisisa njengomphakathi bathola ukuthi lamasela ngempela asebenzisana namapholisa noma namasotsha kunzima lapho nkala ukuthi uzufike lapho kunzima khonapho ukuthi ufike lapho ngoba laba abantu bakhona bayakwenza lokho ngabantu bomthetho angithi umthetho bayawazi ukudlula thina kukhona abazokwenza ukuthi noma ngiphenya ngingumuntu ordinary ngibuza ipholisa angina negunya angigunyazwanga mina ukuthi ngi-investigate anything mina kumele ngi-investigate ngamapholisa ipholisa lona ligunyaziwe ukuthi li-investigate liyazi ukuthi investigate njani necala how do you evade icala bayakwazi so khonapho ke thina it's us izakhamizi against the mighty organ of the government we are fighting against the government abantu sesizenzela izinto sesizama lokhu sifaka izimali senzani sigijima sithini abantu bayachaywa lapha bayagecwa bayathini siyabamba amasela sigecwa abantu omnye umfowethu usesibhedlela manje usesibhedlela today kumele transferela kobulawa ushayiwe lo muntu eshawa ngamasela ukuthi why ukhuluma wena into ezifana nalezi uyabona konke lokho sokuyikuzama ukuthi sizenzele thina ekubeni siyasebenza abantu banamabhizinisi babhadala i-tax eyokuthi kubhadalwe iphoyisa ekumele liprotect umphakathi konke lokho akusebenzi and we want to know ukuthi from here sekumele sithini masizenzela sithi yenzani amapholisa abayenzi siziyenzela siyachaywa siyabulawa from here sekumele sithini is it employ eyokusenza thina abantu basemathebelendi sibe poor is it employ eyokuthi sibe voiceless and I don't know all right sizobuya kuma solutions nama proposals okwamanje angiye kumntungwa uMandla Khumana mntungwa baba yebo baba uyangizwa ngiyakuzwa kakhulu okay now mina ngivela eWilongi ngaphansi kuka Chief Mathema yebo ngizalandisa mafuphi eyami indaba ngo-2015 ngitshintshise inkomo mina ngilapha eAustralia inkomo lezo zivele kuthiwa nguMelusi Masuku oseshape inkomo lezo bezilethwa nguHlalwenhle Mkandla unfortunately ngibala lapha from ilokhuzeni livestock clearance certificate inkomo lezi baletha amankomokazi amathathu bathatha inkabi zami ezintathu angithi siyatshintshana angikho ke ngazofika end of 2015 ngazibona kanye
mind you zifike ngoSeptember kuyi-drought ngiyafida ngiyathenga utshani all that zaze zaba ngcono. I said okay, inkomo lezi inkomo ezimbi kakhulu. I wasn't impressed, but to cut it short, inkomo lezo disappeared after 3 days. They just vanished. Inkabi zami zahamba lazo inkomo lezo vanished ngo January 2016. 2019 ngithenge amathokazi amabili eMchabezi mission. Ngiwathenge ngo 2019 is it? Was it 2019. Inkomo lezo wazala eyodwa enye bilokimithi zahamba up to this day. Akula mkhondo wazo. Bese ngibuyela ku 2015 ngifonile mina ngilapha eAustralia, ngafonela u-commanding officer weMatabeleland South. Ngamtshela icase yami, ngamupha i-force number yompolisa owaclear lezi nkomo. One, uclear inkomo athi zisuka eShape ziya kunhlalenhle. Unhlalenhle ayisimi phela ngithenga inkomo, angithi yabona. So mina ngiyamtshela ukuthi lapha kwakudlalwa ngami. Inkomo lezo okumele zibhale ukuthi ziza kimi. But nxa sengimtshele lokho abese turn around u-commanding chief athi umpolisa lo unkambeni ole force number leyo so wachiya ipolice sesiya ngathi. Angithi sesifika ngce ukuthi we can't follow up your case. So madoda sikhuluma nge-big racket here of a police force which has been stealing from us. All right. Siyabonga kakhulu Khumalo, siyabonga kakhulu. Angize u-Onias Moyo. Onias Moyo. Yebo baba. Yebo baba. Ungasikela jikayo. Okay, mina ngu-Onias Moyo, ngiphuma eMawaza eGwanda South. Mina lombuzo omfitshane nkala. Yebo baba. Bakhona yini abesipholiseni khonapha ku meeting day ngoba uhlupho lwethu radiate around them. Luqala emaseleni lufele emapholiseni. Kunje la nxa umkhondo wenkomo singawuza ukuthi inkomo maybe zike zabonakala koshanya, well not ukuthi zike zabonakala or zizwakalela eshanya. We can't go there. As it is in lomakhelwane wami olenkunzi yakhe ebonakale koThibeli, ngabe sitsho lapho etholakale khona bathi khanya yavelela khona le emangweni wabosuku kusiya kuboshanya ukuya ngapha. Inkomo lezi zatshonjwa ngoJuly last year, ezami ezingu-4 lezikamakhelwane ezingu-7. So sike sabhoda kona lamaviki amabili adlulileyo kuboThibeli lapho in and around amadamu lawo kuthiwa kubonakale khona inkomo. But because asila muntu osingahamba laye siyengena khona lesigabeni lapho kukhanya kungabe inkomo zavelela khona, lapho inkomo okukhanya zatshonjwa siya khona. We can't do anything. So our question is, akhona yini amapholisa lapha? Because nxa amapholisa engekho lapha, and well, I'm not sure whether kulalapho siya khona or this is just a talk show. Okay. Angize kuvodloza ba. Uyazi noma amaphoyisa akhona lapha noma awekho. Kunezandla ezimbili seziphakamile, ubalingene Mabuza no Dennis. Ngemva kavodloza ngizocela ubalingene Mabuza angene, then after that uDennis angene. So ngizocela ukuthi bakwethu
sibe bafishane ekukhulumeni kwethu singabe bade kakhulu. Vodloza baba mawukhona. Ngiyabonga sitha. Angazi ukuthi ngingaqala ngakuphi lapha ngokuphendula oqeda ukukhuluma kumbe njani. Ngiqale ngibambe lapha kokuqala. Phendula oqeda ukukhuluma kuqala. All right, ngiyabonga. Angeza ke ngitsho ukuthi amapholisa akhona kumbe kawekho. Kodwa ngiyananzelela ukuthi ukhona omunye engimbonayo kodwa angazi kumbe uze ngokomsebenzi kumbe uzizele njengoba ilinki ibivulekile kuye wonke umuntu. But let me start with ukuba khona kwabo lo ngabe ngekho kwabo angikuboni kusisebenzele ngoba umhlangano lo ngowethu thina abalimi bona mabe khona babezoba khona for ukulalela ngoba silokuba lama physical meeting nabo sibatshele ukuthi khona sifunani kodwa bona bayenza the opposite lokho sikufunayo ngoba bona I'm pretty sure ukuthi either babotshwe izandla kumbe nabo bayadla khonapho ngoba eqinisweni siyabatshela ukuthi lina wozanini ebantwini lisebenze nabantu uma thina singaqala ukusebenza babuya bezovimba lapho esisebenza khona lokhu sihlala sebatshela ukuthi asibeni ukuthi yiqiniso ukuthi asibambaneni indawo zonke from amawadi wonke sibe inhlanganiso eyodwa okuyiyo ezayenza kube le-impact enkulu kakhulu ngoba now we are lacking ama-resources asila ama-resources ukuthi silandelele ama-cases amanye lokuthi sincedise abantu sibafundise ukubaluleka ngokuvula i-case. Izikhathi eziningi abantu abavuli ama-cases abo okuthola ukuthi kulula ukuthi baphinde baphunyuke futhi labana abantu. So ngigqugquzela ukuthi ukukhala kwethu kodwa akube le-solution ngaphakathi. Siqaleni as from now ukuthi ama-groupings onke abe ku-one ndawo siqaleni ukusebenza okuzakwenza ukuthi naye uhulumende noma engafuni ukulalela kodwa lokhu sizokwenza ku-ground uzabona ukuthi kufanele ukuthi angenele naye. Okay ba angize kumabuza mangisuka kumabuza ngize kuDennis then ngizoza kuvela. Yebo mfowethu kunjani? Hayi siyaphila ngakhuluma ba. Ya ngicabanga ukuthi umoyo embuzo wami ubese ukhavile kokuqala nje ukuthi amaphoyisa akhona ngoba kuyisisikalo sami esikhulu ukuthi akhona yena amaphoyisa sikwazi ukuthi sixoxisane nawo. Right ke sekukhavekile ukuthi awekho lana. Right engicabanga ukuthi ungasiza lana ngoba besides nje ukuthi sifike izitoro ukuthi kwenzekeni kuphi ukubalekile manje isolution ngoba engunanzela kakhulu manje mfowakala ukuthi inkinga esinayo kakhulu vele ngeyamaphoyisa especially ngapha eGwanda South. Mina ngivele emowaza Gwanda South ya into engicabangayo ukuthi kubalekile ukuthi sifika manje iguyu iyo ipolice camp yethu engicabanga ukuthi unibaba uNhlamba uMarupi noMathe sisebenzisa leya police camp leya esokudingeka manje ukuthi sike sukungene kakhulu ekuthini amaphoyisa angahlali kakhulu kuma police camp ngoba ngeke ngezo ubaba lothi untshontshola izinkomo ezi 13 wantshontshola 15 ethu iphoyisa lathi uzibani bani uyahlupha ongaka ukuthi iphoyisa lingahlala endaweni ligcine siba Izakhamizi yiko lokho ukukhoza ukuthi umuntu agcine sejwayelana namasela. So ngicabanga ukuthi kufanele ngaphansi kwalezi nduna engizibalile ezintathu ukuthi ke sithi singabantu we push ukuthi labantu bangavunyeli ukuthi umuntu ahlale isikhathi esekempini azigcine ejwayela indawo ngoba yiko kubangela ukuthi izifuyo zintshontshe umuntu angajwayelana nezakhamizi. Ngiyabonga. Hayi kakhulu siyabonga. Angize kuDennis. Ukhona Dennis? Angisamboni uDennis. Uvela engangena. Vela.
uvela ukhona ngisamboni naye uvela mashibona ukhona omunye ongabe ethanda ukukhuluma vela yebo linjani baba ora ngicela nguvela okhulumayo hayi lo okhulumayo ngudube bengicela ukungena nami ngena Dube, then after you uvela ngiyambona sekhona no Dennis naye sekhona ngangena baba Dube then uvela uzongena ngemva kwakho. Ngiyabonga mina ngudube ngibuya kumdili number 19 under Chief Maru Cheka meeting yenye lapho ngibona ingene qhubeka baba Dube. Udube kasezwakala hayi awusezwakali baba Dube vela vela but they went attacking. Even against Real Madrid, there were 2-0 in the game, came back to win by 6 goals. Dennis. All those goals that come from Monday Neshalu was already from the Sfiso. No, I really hope they get the 6,000 so that they hope mute. Yesterday afternoon. All right. Many fans, but there was still a decent fan out or turned down in that game. So we hope I think mute. Vela ukhona noma awukho. Uma ukhuluma ukumute. So ungazi unmute then ukhuluma. Vela. Ngoba lokhu phakamisile isandla ngiyasibona. So you're not straight. Unmute yourself, Vela. I just was all right, Dennis, ungakhuluma uvela. Siyabonga. Indaba ekhulunywa lapha indaba yamapholisa le ngibona ngathi indaba yamapholisa le yindaba okumele sikhulume ngayo kakhulu. Yeah. Ngoba sinenkinga vele ngendaba yamapholisa. Singabhekisisa esikhathini esiningi ayikho icase or akekho ama-suspect akabotshwa ngamapholisa kungela mphatho phakathi. Ya kubonisa ukuthi umphatho yokuhamba phambili amapholisa angemuva ngoba akekho even i-suspect ungaze kuthiwa inkomo zitshontshombhe sizokuthiwa kule nkomo ezibanjwe ngamapholisa kungela mphatho phakathi. Uthi umuntu azabotshwe kumele umphatho ube wokhokhela phambili. So kubonisa ukuthi laba amapholisa laba vele bayazi ukusela benkomo lokuthi uhamba njani. So leyo imbuzo lana okwabuza ukuthi amapholisa khona yini phakathi la. Ubaluleke kakhulu bekufuna ngabe la amapholisa khona azwe ukuthi ubuwiki bawo ngoba akuthi ukuthi vele imfuyo yethu ayivikelanga lathi asivikelanga ngoba abantu laba babatshontshala baphila nabo amapholisa laba. Yeah, so lami ngibona bekufuna nje ngabe one of amapholisa khona phakathi azwe ukuthi lapha i-problem vele sibeka kubo ngoba sitshontshelwa nje bona bekhona besazi futhi namasela lawo bayazi baphila nawo. Ngoba lami nginje ngonke watshontshelwa inkomo ngo-2018 ngihamba ngayo report emapholiseni eGuyu akula even phone lapha bayayenza basitshela bathi bona bazabe bemamela then bangaziyuza inkomo bazositshela sezwa umzilo wenkomo sahamba sayabatshela awekho even umpholisa oyi-1 wafisa uhamba nathi lapha esasizwe khona umzilo wenkomo. Bakhuluma ukuthi bathi abala transport. Okay. Yeah, udabula inzima lo maphoyisa lo. Ngingazi uvela ukuthi useready ukukhuluma manje.
uvela engabe seready ukukhuluma noma cha? Hayi. Abantu ya ungani sengibuyile baba ankala. Ngubani? Angazi mhlawumbe bengihlutshwa network ngudube lo. Ngudube hayi ngenani Dube khulumani ya network should be Okay, mina bengifuna ukuza kuma resolutions. I know it's okay. Singangena kuma resolutions manje. Yes, ngoba kudala sikhuluma nje ngento eyodwa nje bathatha inkomo zethu manje i-resolution yokuthi besicela ukuthi uhulumende makukwaniseka esifake lamapholisa abantwana belocally bengasilethela amapholisa aphuma khatshana bengakwazi ukuthi indawo yalapha isetshenziswa kanjani ngoba sihlutshwa indawo eyodwa iside eli1 kuphela elakomarufi eliwela ngaphansi kweshanyawukwe yinkinga yethu bathatha inkani ma bengasilungisela amapholisa besilethela abantwana esibaziyo abazalwa khonapho esayidini zakithi bazakwanisa khona ukudila lobutsotsi obukhona phakathi kwelizwe sihlutshwa ngamapholisa ababuya khatshana ngoba bavunywa ukubribe bekwazi ukuthi bathathe inkomo ezakobani bebribe inkomo zidlule yangizwa ngithi ama-resolution ukuthi nje kuphela besitshintshele amapholisa belethe abantwana betha ama-stations akhona nje kuphela ubusela buzaphela. Okay, isiphakamiso sakho leso siphakamisayo ukuthi akuqhashwe abantwana besigabeni abazi kahle indawo abazi nabantu nabo abazobe bethinteka uma kungabe kuthiwa kuntshontshiwe ngoba akekho umuntu ofuna ukuthi isigaba sakhe singathuthuki. Ngizwile ba sirigrupile kakhulu kulama amaningi sadlabo imali still sika edwaleni akula mphumelo esiphuma ngayo yabona into we solve the problem yabo. Okay, no kuyabongeka kuno Jay Ndlovu no Mereki ngicela likhulume ngokulandelana kwenu. Ngibonga ithuba. Siyabonga lingakhuluma kubantu abala ekhaya. Sibonge lezi khulume sezithe zaphawula ngaphambili. Nakuba aboqeda ukuphawula njengamanje nami ngisekele phezulu kwe-resolution yakhe. Vele ngangazi ukuthi ngayiqala kwephi ngiyibeke ngaliphi indlela ukwenza ukuthi understandeke ngoba vele singabantu bemathebeleland singathi siya sideline mawuzolethela umuntu ongasiwe endaweni vele kuba nzima kakhulu ukuthi akwazi ukusisiza. Akezwe nobuhlungu vele yena makusenzeka zonke lezi zinto kuwe nje ngumdlalo nje ngoma yini ngoba nawe ungathola konke lokho kwenzekayo bona laba ama-syndicate amaphoyisa abasebenzisana nawo asibantu basendaweni. Nomunye ubaba uPaulila wathi ngabe wona amaphoyisa vele ngabe sinawo khona la kule meeting bezwe ikhalo zethu uma kungenzeka mhlawumbe asazi ukuthi izoba khona nenye meeting kodwa kufunwe mhlawumbe bebe khona bona abakhulu bamaphoyisa basendaweni bezwe ukuthi umphakathi ithini noma vele ungahamba kephi nakephi zonke indawo sesiphethwe thina vele sesingabantu nje silandela zonke izinto kodwa noma sizibona izirongo uthi uyaphawula usilenswa asazi ukuthi manje lento izophetha kanjani izogcina kanjani. Okay, hayi wezwakala yilokho uzeni isiphakamiso sakho sezwakala uthi wena uyaseka i-resolution ephakanyisiweyo njalo ufisa ukuthi ngabe amaphoyisa akhona lana ukwenzela ukuthi bezwe into esingayenza esingayipromisa ukuthi uma sizohlela futhi enye i-meeting ngizokhuluma noVohloza
ukuthi andingele ama contacts elokhuze namaphoyisa then ngikwazi ukuthi ngixoxisane nabo ngiba invite ukwenzela ukuthi babe khona. Ngicela uMereki akhulume. Siyabonga badala. Ngelami amabizo amagama amancane ngakhuluma. Ngithi amapholisa amaningi ale bribe. Athanda ukubribe straight. At the end vela kulanto ephumayo. So amapholisa adla lamasela. Angazi ukuthi ungalungise kanjani lokho but lokho ukukhulunywa ngabadala ukuthi kuqhathwe abantu abekhaya kuyabe kungayenzi ngoba at the end abantwana laba ngeyakhe imizi yabo amasela lawana abuye ezochisa imizi yabo futhi ngoba ngabantwana bekhaya babekwazi ukuthi uzibani nguye oyenza so babuye bezochisa imizi leyana emizi yabo sibabisela phansi. So angiboni ukuthi ngathi ukuqhathwa abantu bekhaya akusoze kusebenzeke kahle. Hayi lami ngiyabonga. Okay, siyakuzwa Mereki. Lungile Ncube. Ngakhuluma ba. Ngeke ngithathe ngibingelela abadala lami kanjalo ngithi mina sigibela isihamba lenqola ngoba besesemakusontweni. Yabona ngifuna ukuthi ngithi mina ngiyayizwa indaba yamapholisa sesihlale kuyo kakhulu kodwa ngileqiniso ukuthi njengabantu singadlula kule indaba yamapholisa sibambe enye indaba esingayisungula phansi sithi thina ngeke nginikeze example mina silo lapha ngikhona eGauteng kule crime enzima kakhulu sigcine siresolve ngoba amapholisa lama security ade sekhona ade ngasasincedi ukuthi ngcono njengamadoda sihlangane sike sime kulesi starate esiphambi kwethu sibone ukuthi singaza ke sicontrol yini lokho ngabantu sokusibamba inkunzi masingene ezindlini. So la ngicabanga ukuthi singaphuthuma sifume zethu eziyabe zisithi zona ku community sikwazi konke okuyenzakalayo kube lemhlangano yalawo bantu maybe sithi thina every week or every month or every fortnight sibe kwazi vele ngoba sibhese kulapho kodwa singathi thina sibhese emapholiseni ambona ukuthi amapholisa isolution at the moment isolution izovela kithi mase singahlangana sibambanisa isodwa sisuse phansi siyababiza kuphela mase bezosinceda ngoba yithi esaziyo lezi nkomo siyazazile ngekabani leyana ngekabani. Umbono wami la i1 cent umbono wami ngila. Hayi no uyezwakala kakhulu Ncube. Umbuzo wami uthi kade vele njengabantu besigaba belingayizama into efana naleyo na. Kuzanyiwe labakhokheli abakhona lapha kodwa ngenxa yokuthi azange asayine amadoko sami isigaba ayikho lapha engisuka khona ngilapha nje kuma resettlement lawa lapha wopita lapha mawususiyale duzan le shanyawo kena lesikhuluma ngayo kakhulu angiwabonanga esibaleleni intakati ngaba effective kodwa ngithi mina masi ngakusungula kube kanjalo angazi kuwe maybe ungasinikeza iexample lawo maybe usebenzise futhi njoba makuthi ukusungulile vele uzothi wena introduce it in full God. Okay, hayi no ngiyakuzwa mfuna ukuthi abantu bonke abakhona lapha beze nembono yabo in terms of ukuthi i-way forward ama resolutions engaba yimapi ayiwo angasisiza njengomphakathi. Uvela usephakamisile njalo isandla ngiyamnikeza leli thuba again uma kusuka lapho uMadlala uzolandela. Vela uvela ingathi unenkinga ngenetwork maybe. Vela
hayi uzoxola phela asikuzwa ma kuyikuthi uyakhuluma asikuzwa awukho kumute ngempela ukuthi alright angidlulele kumadlala madlala ukumute ma ukhuluma so ngenzakala ukuthi singakuzwa ngiyazwakala enkhathi uyezwakala manje angibonge nami ithuba cha ngiyayizwa indaba yamapholisa asekho amapholisa bazali mina into engifisa ukuthi kube siyavumelana kuyo kodwa ukukhulu ngalomkhuluma manje ukuthi thina la ke sibambaneni badala sibambane thina sibekwazi mina ngisekhezi le kubomaphisa le inkomo ngiyazibona zidlule ebusuku ikhutshwa ezithwala ngamatraki zidlula kuwo lama-roadblock ulwazi lwami oluncane nginalo ukuthi inkomo azijambo ebusuku kodwa ziyahamba manje inkomo ebusuku so ngicela ukuvumelana lesikhuluma esiqeda ukukhuluma ukuthi sibambane thina ke sithatheni sizenzeleni lento esikhohlweni ngamapholisa uma kufanele kusuke i-team e-South Africa sokuthi sekonakele ekhaya sisuke khona la basithathile angisazi noma ngiyazwakala uyezwakala noma nje abantu nokubona bezihlambe ezinye lapha ekhaya kodwa ngizatheka na Sifiso cela usifake ku-mute please Sifiso cela usifake ku-mute uma singakunikezanga ithuba lokukhuluma please ungaqhubeka bengisithi mina mhlonishwa yona le team esilayo lapha ku-group abakhona lapha eGoli sibambane nathi ngapha eSouth Africa ukwenzela ukuthi uma kukhona umkhosi osuzwakele sesike sawuza umoya ukuthi inkomo zibonakala bese sisuke khona la landela esithi ngamapholisa amapholisa sekulokuye sesikwenzile ngoba if we rely emaphoyiseni lawa ngibona ngani usizo ngeke siluthole and siyaqhubeka silahlekelwa amasela abhakile yonke indawana le so bengicela abafowethu laba balapha eGoli ke sihlanganeni madoda lathi sibophene okunye okuthile ukwenzela ukuthi uma bethi khona le nyashogwe sokuvelile ulayini wenkomo uyazwakala ke sihlanganiseni sithathe iy'moto silani siye khona le amapholisa la akabizwe lathi sesenzile okunye ngoba uma sibuyekela lokhu bakithi ukufuya kithi kuyaba kuyimvela kancane kuyeka nje sikhohlwe sithi sithemba amapholisa siyabe siyadlala mina ngizimisele bazali ukuthi ma ngingafonela kuthiwa ndoda sesifuna iy'moto noma ngayikhipha zibe mbili siye khona silandele umkhondo wenkomo esesiwuzwile sike sakuzwa ukuthi amasela lawa ayashaya abantu kungathiwa inkomo zakho zibonakala kuphi ubonakale khona uyachaywa kodwa sikufisa ukuthi sikulungise ngendlela elula ukwenzela ukuthi amapholisa la abone ukuthi sesizimisele ukusebenza ngiyabonga hayi kwezwakala kakhulu uthi wena abantu ababambane lapha bakhona ababambane ukwenzela ukuthi uma bezwa nje ushawa ukhwelo kuhlatshwa ukhwelo kuthiwa sokwenzakala kutshontshwe inkomo zingaphi abantu nje bake nje besukumele phezulu baye kwenza lokho ababe ngabe bekwenza mebhukuthatha inkomo back bengathembi kakhulu abezomthetho ngoba sekusobala ukuthi abezomthetho ingathi badlelana nalaba bantu bayancolisana ugwayi nalamasela la exactly yeah so abantu ababambaneke njengoba nje usisho Ronald uma ufisa ukukhuluma ngicela nali thuba ngilapha Hawu siyabonga mina benginombono emibili emithathu lapha kulungile ukuthi
amaphoyisa asavalela ngaphandle nikhumbule uma sisika thina sesizibambela umthetho amaphoyisa azasibopha lokho sokwenzakele kaningani impela ukuthi uma sesizibambele amasela lapha umthetho uyagijima ubopha and then kuzobuya ishanyawugwe yiyo esihlupha njengoba sikumeeting enale sihlutshwa ishanyawugwe iyasihlupha mina bengiyibeka emakhosini kumbe sihlale phansi kukhulunywa indaba yeshanyawugwe ukuthi le village kuthiwa ishanyawugwe singayenza kanjani iphethwe ngobani if naboswabhuku abalaphana kumbe izinduna babizwe labana abantu Ronald, sorry. Angisakuboni lapho. So ungas unmute uqhubeke. Sorry. Yeah. Yes. Oh sorry. Bengisathi mina ama villages asihlanganeni sonke sikhulumisane neshanyawugwe nabantu abaphethe ishanyawugwe kumbe ngoswabhuku inkosi zikhulumisane neshanyawugwe isitshele ukuthi bona bafuna ukuphila impilo bani ngoba sihlupha ishanyawugwe kahle kuzobuya amaphoyisa sine problem yokuthi uma omunye isinye isikhulumi sithe kona kungasetshenziswa amaphoyisa alapho kumbe abantwana basekhaya beqhathwe basebenze lapho sinenkinga yokuthi uma ufika epolice station omunye umuntu uzothi ufika lo muntu akasazi isindebele akasazi isisuthu uzokhuluma njani uzathatha njani ireport kulo muntu ningezwani ngenkulumo isilungu asisazi ezinye inkinga zokuthi istatement zigcina zibhalwa wrong ngoba umuntu uzafika ethi mina ndikunzwi uyabona so ukusebenzisana vele sekulahlekile khona lapha yana amaphoyisa uma seya exclude futhi sizobotshwa uma sesizibambela izandla umthetho ngezandla so we need ukuthi siba forced ukuthi sisebenzisane nawo inkinga ukuthi amaphoyisa at the moment angamasela kudingeka ukuthi kuqhashwe amaphoyisa engasiwo masela khona izinto sizoqonda hayi ngiyabonga uyezwakala kakhulu uthi wena amaphoyisa maye ngashiwa eceleni whatever izinqumo ezizothathwa amaphoyisa engashiwa eceleni ngoba ngabona abantu sebezithathela izinqumo azobabopha wezwakala kakhulu njalo uthi i-problematic village ishanyawugwe akukhulunyiswane namakhosi izinduna uzwakala ukuthi kati i-village yeshanyawugwe yona ingenziwani kungenziwani ukuze ikwazi nayo ukuthi tho kuline iphile njengamanye ama-village ukhona Huawei ifoni 2019 ungakhuluma Huawei phone ungakhuluma uphakamisa isandla Nahlala sinyakho. Nahlala edendeni. Ukumute makuyikuthi uyakhuluma Huawei. Ukumute so asikuzo. Yebo bazali liyangezwa. Aha, sesiyakuzwa manje hayi ungakhuluma. Yebo mina nguLazarus Nyathi ngisebhoboza phansi kweChief Nhlamba bazali. Ngomunye nami nje njengoba abazali bekhala okhala kakhulu ngamapholisa. Ngicabanga ukuthi kuthange abanye nje bangabe besazi umthophini wabalekele police station abantu befuna ukumbamba embambela isimo senkomo zikababa ulijuka njengoba ulijuke ke wangena la. So inkinga yethu enkulu lokho ibaleka abazali ingene emapholiseni. Thina sine group okuthiwa iGasta abaningi mhlawumbe abanye nginabo kuyo siyazama ukuncedisa abantu ukuthi sibaphe imali yefuel ukuze bagijimisa abantu kodwa bangagijima bafike nomuntu nje umthophini angene epolice akasabanjwa
babamba usporo ngasemandiwongola bamthathela amadoka angu-26 wathi mayesebanjiwe amapholisa abathathela yena esathi yena ufuna ukuyoveza abanye abantu aganga nabo ngenkomo zabantu amapholisa amthatha lona umuntu athi ari kwemthethweni ngomva kweviki wayesephumile uSiporo njengomchophini njengamanje kwagcine vele enkundleni konhlamba bambhadalisa imbuzi ezingu7 so esinye sezikhulumi sethu sishilo sabathi asincedisaneni ngendlela singancedisa ngakhona thina sina igroup igasta siyazama ukuncedisa ukhona umfowethu wakwamaphosa ebhalula uthulisa nayo uyakhipha itrack sizama ukugijima siye kulezo ndawo kodwa mase buye nabantu bathatha amapholisa bathi bona selithatha umthetho nawufaka ezandleni zenu bavalela abantu basuke lapha ngomva kweviki abantu sebephumile ngiyabonga Izakhamizi ya manje ke lolu daba lwamaphoyisa lungaphathwa kanjani ngoba kusobala ukuthi inkinga isemaphoyiseni licabanga ukuthi lungaphathwa kanjani lolu daba lolu udaba lwamapholisa enkala eqinisweni lunobunzima ngoba mangibala ngoVictor Mtolo umthophini abantu besaba kuveza igama lepholisa liseguyo elathengelwa imoto enguHonda Fit ithelwa ngumthophini elidla nomthophini abantu bakithi esenkezana nabo izindaba besaba ukuveza ukuthi ngubani lo pholisa so silokho siyakulandelela kule group yami ngithi kuseigasta siyazama ulandela ukuthi ngubani ipholisa leli kwenzela ukuthi kuze kubambe ngoba uVictor Mthophini uyabanjwa namhlanje kusasa babemkhiphile bona lawo mapholisa lawo ayiwona lawathengela imoto so amapholisa eguyo awatshintshwe njoba Izakhamizi sikhuluma sathi no inkinga amapholisa wethu esinawo abathembakalanga ngoba badla nayo umthophini ngafusha iqiniso umthophini nakuthange lokho abanye ngicabanga bayakwazi wabaleka from Manama wabaleka ngekhumbi wayocatsha epolice station eyaseguyo so liyabona ipolice yethu asinabo abantu abasebenzisana nomphakathi so abatshintshwe abantu abalapha umember in charge akatshintshwe akahambe naye okay hayi kuyabongakala kakhulu khona ophakamisa isandla balingene mabuza ungakhuluma angazi noma ngiyazwakala manje uyezwakala manje ngibuya okwesibili lokho ngifuna ukugcizelela la abantu bakithi bayawenza umsebenzi ezigabeni bazibamba izigebengu zihambe epolice camp inkinga enkulu yile ukuthini usengenile epolice station waya epolice station aphinde abuye kuloko kubangelwa yini kubangelwa ukuthi iphoyisa lihlala kakhulu ake ngikhulume ukuthi eGulu lihlale 5 years ligcine lijwayelane nezigebengu isigebengu sigcine sesingumngane wephoyisa ukwedlula Izakhamizi kube lula izigebengu ma udonithatha isigebengu sifake epolice station usihambisa kumngane wakho well ama-docket will change information will change ma isigebengu siye ekhoti ufika sokungolunye udaba ngoba vele usithathe wasifaka kumngane wakho akunceda ukuthi amaphoyisa abangadeli ama-police camp umuntu akahlale uhlala unyaka uma kungena omunye uhlala unyaka umthophini lokhunywa ngaye angimazi but ngendlela engi-understanda ngakhona ma ufika epolice station iphoyisa livele lithi ngubani umthophini umthophini vele uyahlupha so lelo phoyisa lelo yini ongaphinde futhi ulethembe ngalo ngoba selivele seliyisakhamizi saleyo police camp selingwamakhelwane babomthophini ngendlela asebehave ngakhona lowo muntu vele usengumngane kamthophini uzophinde umthatha umthophini umuhambe umngane wakho ucabanga ukuthi uzayejeleni ake sithini uphinde futhi ake sithini induna zakithi ubaba uNhlamba ubaba uMaropi ubaba uMathe uhlalwe phansi kukhulunywe ngodaba lokuhlala kwamaphoyisa kakhulu eGulu yila sizokwazi ukulungisa khona umthophini athi mayefika ahlangane police station yikho lapho kuzokwazi khona ukuyinqoba lento le ngiyabonga baba mabuza usesekukhona lapho izinduna kuze kufike namhlanje azikahlali phansi zaludingida lolu daba right
Right. Induna azikahlali phansi zaludingida lolu daba. Nathi siyaqala ke manje ukukhathazeka kakhulu. That is why sesinama meeting afana lapho. So okumele sikwenze yito kumele siziphushe induna. Eyami induna nguMathi. So ngicabanga ukuthi bakhona abantu bakaMathi lapho. Asiluphakamiseni silufake ezinduneni ukuthi hayi baba uMathi hamba uyehlangana nobaba uMarupi, uhlangane nobaba uNhlamba. Ke sizama ukulungisa udaba lwaseGulu loluyana. Ngoba singalindi izinduna abantu abantshontshelwayo yithi umphakathi. So we need to stand up, push induna zethu zihlangane zilungise lolu daba. Okay, ayikabongeka kakhulu. Honest Moyo again ungakhuluma kodwa ukumute manje. Okunye ngizathi mbuze especially obaba abaphathi bethu begasta ukuthi indaba lezi zidilika kabili. Zidilika kwesikhathi zidilike emapholiseni ekuqaliseni nganengi zigcina zidilika emakhoti. So lapha nxa sibabamba abantu laba sibabamba sile incriminating evidence yini ngathi ngitsho nike example leyi I think around about 2016 2017 ngatshontshelwa inkabe ezingu4 zatholakala endaweni yeShanyawukwe baba interceptwa ngabanye abantu khona ngale lapho kuqala iShanyawukwe babaleka amajaha lawa but isigaba sibazi ukuthi ngobani labobani so thina sithe sesizwile ukuthi inkomo sezitholakele zisedendele sayidendele by the time ifike edendele zase zihambe zezana emapholiseni. Amapholisa abathatha amajaha lawa bahambe ecourt but indaba sayiluza based on technicalities isise court nokuthi asibabambanga red handed akwenzakala ngalokhu. So kwabasekele baba the experience lamajaha lawa aqanjwa ngamabizo. How do they escape from the court of law, number one, and then number two, ungataka indaba zabomthophini sesikhathi sizizwa zikhulunywa. I suppose some of the cases are before the law of ziphambi kwamakhoti. So emakhoti lapha ziphela kanjani ngumbuzo? Ngicabanga ukuthi bazokuphendula abanye asebedibane nakho lokho. Angize kuvodloza baba. Ngiyabonga kakhulu Sitsha. Ngiyazizwa izikhulumi ziyalubeka udaba. Ngizaqala khonapha kubaba oqeda ukuphuma khonapha. Into evele isehlula ngumthetho. Umthetho awukho key kakhulu ukusebenza nabantu. Uthola ukuthi wena uma usiya ngalo usiya reporter bayenza ngayo yonke indlela yele phansi bengafuni ukulalela ukuthi wena uthini. Bazofuna ukuthi bekudivert to ukuthi kuze ube ngani wena indaba yakho awuyazi abafisi ukukuncedisa kodwa bazama ukukuncindezela ukuthi lokho kukhulumayo kube ngathi ukhuluma into ezingela ezibaseless actually ngoba ngikhuluma ngokuthi abantu laba bayabanjwa bethi bebanjiwe benjalo kube lehlupho lokuthi amapholisa akabafuni ukuthi bona ba interrogate abantu laba njengoba ngitshilo ukuthi ina laba sebabambayo basinikeza information yeki ababesebenzisa from thina sisebenza izinto zokuzwa ngamasela ngoba lena amasela lingabamba liyawachaya so amasela avunyiswa liyawachaya bakhuluma laba bafana amasela tactic yokuthi uma kodwa imchiso leyi ayisiyo brand asonsimbi A1 yabe imthathu for example CTA CT uA uhamba yedwa uC uhamba yedwa uT uhamba yedwa bayitshintsha futhi beyenze uCTA konke lokho bathi bona bafundiswa ngamapholisa yiwabatshela ukuthi hayi lena yenzani insimbi eso ukuze ukuthi uma umuntu efuna ukuziclaima
istage siyale lazo ngoba insimbi asiyo yakhe even uphawu kuyilo noma umnikazi wenkomo eyibona kodwa uzehlula ukuyithatha ngendlela ukuthi umtshiso osufakwe lapha kasiyo wakhe konke lokhu ama tactics lawa bathi bawanikezwa ngamapholisa uma sisemapholiseni amapholisa bathi hayi lina yini elirongo ngoba laba bantu liyabavumisa abazivumeli and then ngiyedlule kulokho ngifuna ukugcila kakhulu endabeni yokubambana awe anti-stop theft if Matebelland South anti-stop theft and Gwanda South anti-stop theft kunengi esikuzamile futhi esiqhubeka sikuzama sasizamile ukuthi sihlanganise izinduna so far inhlamba lembisana besingaka komathe njengamanje sibumba i-constitution isiseke amajaha akithi ukuthi basimele kuma cases onke esihlangana nawo. Then enye into evele engihambisana nayo kuzikhulumi ukuthi amapholisa Vodlozi i-network yakho ingathi iyahlupha asisakuzwa manje ithi ngidlulele kwabanye walist kungabuyi amapholisa angabuyi from the province ngoba ngiyacabanga ukuthi mina ngike ngaba lohlupho kakhulu. Hayi asibonge kuVodlozi i-network nganithiwa yamhlupha kakhulu lapha. Angize kuDennis uma ngisuka kuDennis ngize kulungile. Uma ngisuka kulungile ngizoza kusabela. Ngicela lingene ngamafishane ngokulandelana kwenu. Okay, ngiyabonga. Lami ithi nje ngithi ngamafishane lapha. Yebo. Nyangizwa? Yes, siyakuzwa khuluma. Ngithanda ukusekela uVodloza umbono wakhe akhuluma ngawo lo ukuthi khona na sile problem lomthetho. Umthetho awumanga lathi ngoba lathi sinje mina ngianda uchief uMathe. Sinje kube kulamasela azwayo ade tshontshela abantu izinto ebotshwa kodwa kusasa avuke ephumile. Kodwa since kwabunjwa umphatho lo iqembu leGasta le bakwazi ukubamba lamasela and lokusela behla kakhulu ongafanele ngeminyaka yonke. So uhle ukuthi thina noma singabantu nje sibambane noma abomthetho singeke sibachiye phandle kodwa kumele sihambe phambili kuze labo baqinise umthetho. Ngiyabonga angikukhuleka kakhulu. No, that's good. Kuyabongeka kezwakala kakhulu. Akalandela ulungile. Ngifuna ukuthi ngibuyelele umbono kade nginawo engithe ngiqeda ngawufaka i1 cent manje ngizawuthi 2 cents. Yekulani ngithi mina ngokubona kwami impilo yethu inotho yethu igxile ukuze nezizifuyo zethu esikhuluma ngazo namhlanje. Singeke nxa ngikuthatha ngubise emadolobheni kufana lokuthi ule card le ATM uya ku ATM ufika udraw imali iyephilisa abantu abakho mawubheka izifuyo zakho. So ukuthi nje simele lamapholisa eza ngomthetho amapholisa mayeza ngomthetho asesiya kulo suit ukuthi umuntu lwana yofaka icala ovele sebulele ngoba impilo yomuntu bigcile kuzifuyo zakhe. Manje ngibona ingani mina asiqiniseni kakhulu ukuthi ezigabeni ngezigaba babonkala mawungasinceda khonapho uyisukumisa uyifaka kusibandla ku second step uthi wena you have identified people accordingly khonapha namhla ku platform esikuyo
abangathi kuletha isigaba kusuka kumathe endaweni zegungwe kuzofika kumawaza kuzofika entepe kuthathe kuzofika ngaphi kulalaba abantu ongangicoordinate laba abantu ake simeni ngalama group asekhona ombuze wona babonkale ekuqaleni akhona yes but are they solving the situation esinayo yini the answer I will give no. So njengoba nginikeza no asiwa reinforceni siwayekelena operate sekhona lawo they realize ukuthi no kufanele ba operate fast singamelini ukuthi imali yethu izitshontshwe ku ATM bese siyabiza ipolisa uyaqeda umnyaka wonke imali ingabiselwanga kulokho kuhanjwe emakhoti inkomo yakho mawungaqeda umnyaka lokho siyagida ecourt abantwana balambile abaye esikolweni kanti yiyo athi uyibhekele ukuthi uyihambisa next month yethengiso so asitheni thina let's enforce base yethu lapha esikhona sibona ukuthi vele sinxibile savala ukuthi lokwazi kanjalo sihlele esigabeni siyazana mina ngikhule siyazi uphawu singazi ngitsho le brand yomchiso so ngokwazana kwethu kanjalo lembuzo ungayibona sibanjwe ngumoyo kanti ngekamabuza uyabusukwazi ukuthi hayi umoyo kanti namhla wadosana lembuzo kamabuza kutheni zenezo zebase emakhaya yizo ezingasinceda ukwedlula amapholisa umbono wami lo hayi kakhulu kwezwakala ngcono ngicela usabelo angene uma eqeda lapho kuzongena uMrs Kwaramba Biyelele bafowethu uxolo ngigibele sihamba ngazi ukuthi bese lihambela umakuhle kodwa wena sinikeze kuphela umbono wakho ona engakutsho mina ngisekela lumbono lokubana amapholisa maybe etshintshwe engahlali isikhathi eside ngoba indaba yema friendship amasela lamapholisa ikhona ukuthi amapholisa mayengatshintshwa ngibona ngani kungasiza njalo kulalo ndoda okwayibeka lesenkonto ukuthi ngubani ukubana amapholisa anikeza amathip amasela ukuthi kube kanje kanti kungathini ukuthi indaba yakhona bayidlulisele kulo phezulu uphethe amapholisa ngazi ukuthi ubambiza bethi ngubani ukuthi maybe makuyukuthi kulento enjengaleyo abantu abayenzayo lo ophethe amapholisa ebekwazi lalokho ukuthi lawo amapholisa lesandla umbono nje njengoba ngifisa ukudlulisa hayi kuyezwakala kakhulu Mrs Kwaramba lingakhuluma Salibonani ibandla linjani ngumrs Kwaramba ngumadube ngiyangizwa siyalizwa kakhulu ngilandela inkulumo zonke ezikhona bobaba ngicela ukuzehlisa ngingumama ngike ngangena kuGasta mina ngalandelela into zonke ezikhulunywayo mina umbono wami ukuthi uofficer commanding umoyo lwana uthe ebambe kuke kwangena eshana ugwelaphana wathi ioffice yakhe ivuliwe ukuthi nxa kulama complaint but ngase ngibuzisisa kukakhulu ubaba uVudloza angangisekela ngibuza ngisithi kulabantu yini asebeke bahamba eofisini yakhe baya challenge yonke into le ngoba without ukuthi sikhulume laye eofisini kubhalwe phansi kube nesivumelwano we are no way because it goes back again ukuthi abantu bayabanjwa kodwa umthetho ufika ngale ufika usubakhipha manengi ama cases ekade ngalandelela abantu bebanjwa bethi bebanjiwe bakhitshwe nangwana umthopini wake wadingakala waba yi most wanted person but still waphuma phandle sithe sibuzisisa we can't get ama answers ngoba bayakutshela ukuthi uPP upublic prosecutor abakwanisanga ukuthi bemthole kumbe kuthiwa nguPro kumbe kuthiwa ngubani there is a lot which is going on khona eGwanda sibili ema-district court lapho there is a problem ekhona so umoyo wasi invite as a nation eGwanda ukuthi sibuye ofisini yakhe siyekhuluma laye lesicela obaba abakhona khona ngalo ukuthi bake beyengena noma bengu6 or 10 bamtshela ukuthi we want to see you and without ukuthi usitshele whether it takes us 6 hours you need to listen to us usizwe ukuthi sithini kuhlalwe phansi sibili laye kukhulunywe ngoba is the officer commanding eMatebeleland nxa engakwanisa ukuthi asincedise we are paying ngama taxpayers siyamholisa nxa engakwanisa ukuthi ayenze lowo msebenzi
then he shouldn't be there. Ngoba kumele siqalise from the top sisehla singene ku-public prosecution si-complain lakubo ukuthi kwakhona why are they not doing ama-cases sibe lama-cases vele esiwaziyo ukuthi i-case number bani ekabani yayenziwa ngalesi sikhathi ayizange ifinalize. We go and go and go. If not, lihambe lize liyefika khona le ku-CJ uMalaba atshela ukuthi abantu bakhe kabasebenzi. Kube le delegation sibili yokuthi kuyenziwe. Nxa kufuneka izimali zikhitshwe abantu labo bancedise ukuthi khona bahambe. Ngoba without that vele we are not doing anything. Thina silezikomo ezatshontshwayo sezilomnyama zilokhu zitshontshiwe singakwazi ukuthi sihamba nga. Ngiyabonga. Hayi no kuyabongeka kakhulu umbono wakho uyezwakala kakhulu uthi akuye kukhulunyiswana naye okamoyo laphana onguye ulokhuzeni office commanding whatever office elokuzene eofficeini lapha ngoba uma kungakhulunyiswana naye kuzoba nzima ukuthi izinto zilungisiswe. So akuhlelwe abantu bahambe bexoxisana naye bembonise ngezimvo zabantu vela kudala ngikunikeza ithuba. So angazi noma uyangizwa noma ungizwa. Ngicabanga ukuthi ngiyakuzwa ngicabanga ukuthi network iyezwakala manje for the first time manje kunomuntu ongathiya disturb lapha angathi akuzwakali kahle. Ngiyamuzwa lo muntu odisturbayo. Please ngicela lizimute. Umbono wami enginawo lapha abadala uyi-1. Ngiyazwakala? Uyezwakala kakhulu. Ngoba sesiside isikhathi kakhulu kukhalwa ngabantu beshanya ugwe John Deep nangapha kuthiwa bayatshontsha kwenzakalani. Yebo vele bayatshontsha bangamasela. Into engizibuza yona ayikazi ifike endlebeni zomthetho yini kokuqala ngoba makulimele umuntu on the ground ma esiya esibhedlela kufike kuthiwa ulimele, there must be a case ukuthi lo muntu ulimele kwenzakalani bekugijinyiswa amasela amapholisa they are relaxing, they are not doing anything. Abazihluphi ubaba uncube le kithi esukile waganyula wakhisha ilihlo, ubaba kaPonto naye waganyula walimala. I've never heard about anything ukuthi kwafika amaphoyisa benza anything. Umbuzo uthi kwenzakalani? Because now those people are running around balimaza abantu, they are continuing belimaza abantu. Ngapha futhi akunala phoyisa lifika leli1 ukuthi kufuneka kuze kulimale lona iphoyisa kuze kubonakala ukuthi ngempela kunomkhuba yini. Ngoba lezi zinto zenzakala daily basis. Umuntu famous teacher waziwayo yonke indawo walimala watshontshelwa imoto waze kwayofika phezulu. There's no police eke yafika, there's nothing that eke yenzeka, ayikho into esiyenzakile so far. So what I know nalaba abaphezulu abaphethe abangamaphoyisa izigebengu zokuqala zidla nazo futhi induna zethu esiziphetheyo zidla nazo futhi ama-councillors wethu esikhuluma ngawo esawakhetha futhi badla bonke behla kusiya phansi. Ngoba there's a time abantu kwakwangena i-recording lana ukuthi umuntu ulimele waze wagijimela eManama. Right, for the first time umuntu efika eManama, baba ulimele unyazwe yini? Ngilimele besizama ukuvimba amasela sokuyicase leyo. Inkomo abantu bebutswana bazilonda bazodlula ezangene ekhaya amaphoyisa abavimba abuyisele emuva. What is that? So into emele yenzakale ukuthi abantu babambane, ama-groups wonke akhona babambane abe into e-1, they appoint ama-leaders ukuthi sizisebenzele on the ground, finish and clear. Ukuthi isela lifile noma lenze njani yebo kurongo kodwa ubekwe activity yakhe abeyenza yini. Now there are people amagama abahleze khona lapha abeJohn Deep neSinyoka bayaziwa ukuthi those people are capable of stealing but ababoshwa. U-station commander uthini yena ngakho lokho okufika kuye endlebeni zakhe daily basis, people are being killed, izinto ziyenzeka, police are failing. So
okunye futhi because enye into ekhona babala nengifuna ukuyi-emphasize i-one because there is policing angithi makune policing right ama-group lawa esiwafomayo besicela ukuthi sibe nendlela yokuthi angarejistwa njani abe semthethweni. We are not destroying police. No, we want to be a second hand of police, siba assist where they are failing. You understand? So how can we register lawa groups esiwafomayo? Because end of the day there must be a group assisting police. If beyala, which means they know ukuthi kuzoba ne-influence bona bazoba nenkinga. We are not trying to push them away, but we are trying to help them. They must understand that sifuna ukuregister so that we can help them, not to destroy them. Yeah, baba. Hayi kwezwakala kakhulu. Ntuthuko Nyathi. Ungangena. Salibonani. Yebo baba. Ngiyazwakala. Uyezwakala kakhulu ngakhuluma. Ngangibonga kuphi ithuba lapha Izakhamizi zakithi. Mina ngikuground azake ngiphume ngibe yi-foot soldier kuthiwa kuyolonda amasela. But I'm well abreast le information zonke ezabe zenzakala whether ngama-foot soldiers ethu la ngamapholisa ethu. Ngifuna ukuthi ngincedise labo kakhulu abakhuluma ngo-officer commanding uMandla. Ngibone ngathi I've attended ama-meetings abebuya esenza ama-interface labantu ku-ground asedlula 3 in the space of 2 months. The recent one ubesemanama wafika wathi madoda ekhoti akubotshwa umuntu ngama-emotions okudingeka ukuthi siprosecute umuntu yi-evidence and sendifende abaningi ebantwini amaphoyisa ku-ground esithi hayi umuntu Rose uchayiwe uyenze i-statement under duress. So information lekubalula ukuthi ifike lahle ekhoti abantu sebejahe ukuchaya umuntu bengakabi le evidence that is permissible and engeke idispute ecourt. Likubambe wathi yiyo inkinga elabantu bakithi yenza abantu abehambe scot free. I remember was that, do you want me to teach you on how to have tangible evidence? Kambe nxa umuntu limtholile elenkomo lehlule ukubizana lezemasini ukuthi kubona ngathi sibili nangu ayidisputeki le nto ziyambamba yena umnikazi before likhuluma ngomtshaya ngokumlimaza. But if lingamlimaza kumbe lingambulala ngapha kungela nto ebambekayo icala seliphenduka lidlethile ngokuqala. So abathi hayi i-office yakhe kayisebenzi ngibone ngathi abakafinyelela ukuthi bazame ukufika kulondoda ngundoda open, very open ukuthi nganamhlanje ngabizile ukuze ukuthi kasondele anzange ngimuze eyala njalo ngomunye amzosizwe ubuhlungu kakhulu ethi ubuhlungu engelabo ngalo umuntu okuthiwa ngumthophini. It's only that thinethi iyabe isiyenzile yayenda off, but obekuphuzisa abantu ngama-circuit court ukuthi kumele siye kuma-district court le eseGwanda abantu abalabufakazi abafakazi abangakwanisi ukuhamba abantu ezegcine bephiwe ibheyili kumbe berelease behamba. So what we are trying to do ukuthi akubuye kube le court eGuyu ukuthi ubani lobani bakwanisa kumbe kuyachova amabhasikili bengakhali ngemali ukuthi akula muntu ongafika azonikeza ubufakazi. So ngimzame ngibone khona bese ngibuya-ke ngapha endabeni yobusela. I think as we speak siyakwazi ukuthi omunye isela lifile, siyakwazi abanye bethu kumbe kuthange I think kuyizolo baqamukile bechawa ngamasela babuyela laleyo mpahla. If Chanyawugwe sebeyenze i-40 yabo, i-war has already been declared. But the problem is, they've got superior tactics of fighting us. How? They are well organized. They know when to attack and when to retreat. And the besenza njalo bayakwazi vethi sebengabantu abadingwayo. Impatho yethu bisithi nxa isiya ngale ihambe kuhle iyo-chai dawn attack. Right, you recover ama-items eba-recovayo, they take too long ku-territory risk. Within that territory, they take it to abantu labana baze bagroupe bafonelane bahlangane bayenza amaqhinga ukulandela impatho yethu. I think we need to be smarter kuleyo ndlela ukuthi mbone ngathi i-Vulture it's one of ama-groups aseke launch ama-successful attacks eShanyawugwe. If other groups bengathatha ama-notes from that one ukuthi how they attacked, how they managed to capture abantu labana,
we will have a better success rate in terms of recovering istock sethu ngoba I remember amadonka abaningi ebuyehlala laphana eGohole abanikazi bawathatha amasela amaningi keep information eningi. That tactic needs to be maybe employed by almost singathi umbrella wise ngamanye ama groups ngingabi mude kakhulu bese ngisithi okunye esikuswelayo abantu abakhuluma nge-organization bakithi asidingi to be registered anyway for us to be said si-legal group ngoba vele nxa uhamba e-ofisini yamapholisa kulabantu laba be-intelligence I think uvojoja sebewababona abafika bethi sicela i-structure se-committee. That on its own it becomes dangerous nxa sokuthe kwaba lephutha elinjengokuthi maybe kufayiselwa mbe kubele kuzenini ngoba we are exposing our leaders ukuthi bebe yibo abaqala ukuzodoja ukuthi we are the ones who are organizing these things. What we need is a simple, a smart tactic on how to counter these people. Izifuyo zethu zibe zilokhu zitholakala at the same time singa-riski impilo zama-foot soldiers zethu. Ngiyabonga. Hayi, siyabonga kakhulu. Uma uphakamise iphuzo lithi sometimes ama-witnesses ayehluleka ukuthi ahambe ecourt eGwanda. So ama-groups wonke lawa angehluleka ukuthi nje ahlanganise okuzimadlana ama-witness ahamba ecourt. Intuthuko babanyana. Hayi, all right. Maybe ngangizwanga ubaba uNyathi kulungile. Bakwethu iziphakanyiso seziphakanyisiwe ama-proposals of ama-resolutions. Uma ngingasamarayiza nje eyokuqala ithi yona amaphoyisa okumele aqhathwe esigabeni ngamaphoyisa azalwa esigabeni. Ngiyokuqala le eyinye ithi uma kuzoyenziwa omunye umhlangano akumenywe amaphoyisa abe khona lapha emhlanganweni. Eyinye i-resolution ithi njengomphakathi akubanjwane ngezandla kwenziwe ama-initiatives kungamelelwa abezomthetho ngoba abezomthetho kubukeka sengathi badla namasela. Kodwa ke abanye babuye baphakamisa bathi kungaba ingozi ukuthi amaphoyisa ashiwe eceleni ngoba engabopha abantu kakhulu. Ubaba uVodlozi ukuphakamisile kakhulu ukuthi hayi vele into eyinkinga kakhulu ngumthetho. Abazomthetho yibo abanenkinga kakhulu. Kubuye kwaphakanyiswa ukuthi yebo amaphoyisa even engabe vela kwezinye izigaba kodwa ke abangasali esigabeni kakhulu baze bazane nezakhamizi babe nobungane nobudlelwano nezakhamizi. Kubuye kwaphakanyiswa ukuthi akukhulunyiswane naye uofficer ubaba umoya noma nje kuphakanyisiwe ukuthi hayi ngantwa indoda enezandla ezivulekileyo ukuthi abantu hayi abeze njalo futhi kuzwakala vile nje abantu sebeke bakhuluma naye. Washo nokusho umoya ukuthi inkinga ngabantu ukuthi i-evidence abayigavi ngendlela efanele basuke bazithathele umthetho bawufake ezandleni zabo. Okusuka kube nzima ukuthi uma sokuyiwe emakhoti leyo evidence isebenze. Umama uphakamisile wathi uqhubekile waphakamisa wathi hayi uma ukuthi kusehlula ukuthi kukhulunyiswa naye umoya noma mase kukhulunyiswa naye kodwa kuqhubeka abantu belokho bentshontsha akuyiwe futhi nakho ku public prosecution kukhulunyiswane nabo kuze kuyefika khona le phezulu
ku-Chief Justice uMalanga ngathi izo iziphakanyiso eziphakanyisiweyo namhlanje kule meeting ngama-groups ngithemba ukuthi abantu bayakuzwa ukuthi kuhamba kanjani. Ngingazi noma uvodloza ukhona. Vodloza baba ukhona? Bonkhona sitha. Ye baba mbone ngathi sesidonsile i-meeting. Ngingazi ukuthi ubufisa ukuthi sigoqe kanjani. Ya hayi siyabonga sitha kakhulu ngoba izikhulumi zikhulume izinto ezibaluleke kakhulu. Mina ngithanda ukukutsho umoyo indoda engiyaziyo, angimfanisi ngiyamazi, uDispol indoda open ukuthi sizozama ukuthi sikhulumisane naye ku-next meeting yethu abe khona ku-Zoom meeting. Angimbone indoda engakwala lokho ngoba indoda evulekileyo kakhulu futhi mina personally uke wasike sancedisana kakhulu umoyo indoda open. So ngifisa ukuthi next time abantu sizeni ngobunengi i-meeting ukuze sizophuma lamasu ngoba yiyo yodwa endikhulume ngoba ukuhlangana physically amalanga kuyahlupha kodwa yiyona le indlela yokuthi khona sihlangane. Omunye lapho abuya khona akazama ukuthi kuyenziwe ama-group sela amasabhuku omunye nomunye lapho asuka khona akhulumisana nosabhuku nenduna yakhe njengoba ngitshilo ukuthi igasta msasa sikuhlelo manje loku-register i-constitution yethu ukuthi sisebenze ngokusemthethweni ukuthi kusasa kungabe ngathi sithethe umthetho sawuyenzela ezandleni sawuphatha ezandleni zethu. Engakutsho kubalaleli ukubonga kakhulu lokho abakuphawulileyo. Thina njenge-organization sizaqhubeka sithatha imbono yonke futhi sisebenza naye wonke uZulu futhi siphakamela phezulu noma yikuphi osokwenzakile sokuvelile noma ngumonakalo bani osukhona sizokumela. Ngiyabonga. Hayi siyabonga kakhulu Vodloza. Asibonge futhi nabantu umphakathi obuhlelile uhleli phansi udingida lolu daba olunzima kangako soluhlupha abantu ukubukeka solunesikhathi eside lulokhe lusenzakala. Abantu bezama imizamo lapha nalapha kodwa sengathi amacebo namasu wonke abehlelwa noma abesakhiwa abengakabi nemphumela emihle ebonakalayo ngoba kuyaqhubeka ukuntshontsha kwezifuyo. Kodwa ke kuyabonakala ukuthi abantu kuzomele bekwazi ukuthi bekhulume nobuholi bezigaba ngezigaba okufana nabosobhuku, okufana nezinduna, okufana nama-local MPs kusiya khonale kuze kufike kuhulumeni. Yes. Ama-ministers siyalugqiba lapha lolu hlelo kodwa ke siyathembisa njalo ukuthi ukhona ukukhuluma. Kulungile asilugqibeni lapha lolu hlelo sizobuye futhi sihlele enye meeting ngokuzayo. Siyabonga kakhulu. Siyabonga. Thank you so much. Sibongile kakhulu.